салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 16 декабри тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. мадина маҳмадҷоноваро дар оромгоҳи сари осиё ба хок супориданд. 18 соли ҳукми Карим Ашуралиев барои куштани ду зан дар Краснодар. ихроҷ ва 40 сол запрет. ихроҷи 400 муҳоҷир аз Москав барои иштирок дар занозаниҳо. шарҳи расмӣ дар мулоқоти Ятимов ва Раимзода дар Хӯрух чӣ гап шуд? муҷибахон Ҷавҳарӣ вакили парлумони Тоҷикистон шуд. фалак ба феҳристи мероси фарҳангии башарият ворид карда шуд. марги 3 нафар дар 2 садама дар Турсунзода ва Хоросон. ва акнун тафсилоти хабарҳо. мадина маҳмадҷонова, сокини 32-солаи Душанбе, ки бар асари парвандаи пурсарусадои азобу уқубати ӯ дар додгоҳи олии Тоҷикистон ҳанӯз идома дорад, рӯзи 16 декабр дар оромгоҳи сари осиёи пойтахт ба хок супорида шуд. мадина маҳмадҷонова, ки аз 25 август дар тӯли қариб 4 моҳ дар ин ҷо дар ҳолати кома таҳти табобат қарор дошт, нимаи дуюми рӯзи 15 декабр ягон бор ба ушна омада дар маркази миллии тиббии шифобахш вафот кард. хабарнигори радиои Озодӣ хабар дод, ки маросими намози ҷанозаи Мадина Маҳмадҷонова дар назди манзили модараш дар Душанбе доир шуд ва дар маросими видо бо ин ҷавонзан як гурӯҳ аз фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ низ иштирок карданд. падари Мадина Амон Қарабоев, ки баъди ҷудо шуданаш аз модари Мадина дар Русия ба сар мебарад, қаблан хабар дод, ки барои рӯзи 16 декабр аз Краснодар ба Душанбе чиптаи парвоз гирифтааст, вале маълум нест, ки оё ӯ ба маросими дафни духтараш расида тавонист ё на. ҳамагӣ як рӯз қабл аз марги Мадина, шоми 14 декабр, додгоҳи олии Тоҷикистон бо эълони нахустин ҳукм дар чорчӯби парвандаи ӯ, марди ҳамзисташ Парвиз Давлатов, як мақоми баландпояи ширкати Мегафон ва фарзанди Давлаталӣ Давлатзода, муовини собиқи Эмомалӣ Раҳмон дар раҳбарии ҳизби ҳокими халқии демократии Тоҷикистонро ба 8 соли зиндон маҳкум кард, вале билофосила бар асоси қонуни авф ҳукми ӯро то 5 солу 4 моҳи зиндон поин овард. Парвиз Давлатов тавре қаблан Додстонии кулли Тоҷикистон хабар дод, ба азобу уқубат айбдор мешуд, вале додгоҳ ӯро ҳамчунин ба бисёрзанӣ ва расондан ба ҳолати худкушӣ айбдор донист. муҳокимаи парвандаи Азиза Давлатова, ҳамсари аввали Парвиз Давлатов ва гумонбаршавандаи асосӣ дар азобу уқубати маъшуқаи шавҳараш Мадина Маҳмадҷонова дар додгоҳи олӣ ҳанӯз идома дорад. баъди марги Мадина айбномаи зидди Азиза Давлатоваро метавонанд ба айбномаи наву сангинтар иваз кунанд. додгоҳи кишвари Краснодари Русия Карим Ашуралиев, соли таваллудаш 1997, зодаи Тоҷикистонро бар асоси қисми дуюми моддаи 105 кодекси ҷиноятии Русия дар куштани ду зан, пиразани 70сола ва духтари 47солаш гунаҳгор шинохта ба 18 соли зиндон маҳкум кард. Мария Пирогова, раҳбари хадамоти муштараки матбуоти додгоҳи кишвари Краснодар, гуфт, ки ин ҳукм ҳанӯз ба иҷро надаромадааст ва Ашуралиев метавонад аз он шикоят барад. аз маводи парванда бармеояд, ки Карим Ашуралиев рӯзи 30 сентябр соли 2009 дар хонаи пиразани шиносаш дар канори шаҳри Краснодар бо ин зан ва духтари ӯ машғули истеъмоли машрубот буд. ҳангоми майнӯшӣ байни модару духтар муноқишае бархостааст ва Ашуралиев хостааст, ки онҳоро халос кунад, вале модару духтар ҳарду якҷо шуда ба Ашуралиев часпиданд. Ашуралиев ба он айбдор мешавад, ки дар ҷараёни муноқиша ба сару гардани пиразани 70сола чандин зарбаи корд зада ӯро ба ҳалокат расондааст ва сипас бо 11 зарбаи корд духтари ӯро ҳам ҷобаҷо куштааст. баъди ин ӯ аз ҷои ҳодиса ферор кардааст. ҷасадҳои модару духтару ҳамсояҳояш шоми ҳамон рӯз пайдо карда ба полис хабар доданд ва мақомот баъди чанд соат Карим Ашуралиевро ҳамчун гумонбари асосӣ дастгир карданд. ӯ дар ҷараёни бозпурсиҳо аввал даст доштанаш дар куштори ин ду зан эътироф кардааст, вале баъдан аз ин баёноти худ даст кашида пойфишорӣ кардааст, ки ин модару духтаро аслан намешинохт. Ашуралиев ҳамчунон исрор варзид, ки парвандаи ӯро ҳайати ҳакамон баррасӣ кунанд, чунки мутмаин буд, ки ҳакамон ӯро бегуноҳ хоҳанд баровард. аммо бархилофи интизорияш ҳайати ҳакамон рӯзи 27 октябр Карим Ашуралиевро дар куштори он ду зан гунаҳгор шинохт, вале дар қарораш гуфт, ки додгоҳ метавонад нисбат ба ӯ ҷазои сабуктар содир кунад. назари худи Карим Ашуралиев дастрас нест, вале дар ҷараёни мурофиаи парвандааш
او اصرار می‌ورزید که اون دو زن را اصلا نمی‌شناخت و قربانی تهمت شده است. مرکز مطبوعات پروکراتورای ولایت مختار کوهستان بدخشان شام 15 دکامبر با نشر یک اظهارات عدایده موقع رسمی مقامات در مورد ملاقات روز 13 دکامبر وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان رمضان رحیمزاده، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان سیمومین یتیموف و پروکرور ولایت مختار کوهستان بدخشان عارف زاده با نمایندگان جامعه شهروندی شهر خاروغ بیان کرد. بنا به اظهارات پروکراتور ولایت در ملاقات 13 دکامبر بار دیگر تاکید گردید که نسبت به اشخاص مدت دراز در گفتگو جنایتی قرار داشته که نوابسته از پیشنهاد دعوتنامه به نزد مقامات تفتیشاتی حاضر نمی‌گردند، طبق قانون چاره‌های به طرز مجبوری تامین کردن برای تفتیشات تطبیق کرده خواهند شد. اشتراکچیان واخوری به موافقه رسیدند که روند حرکت‌های تفتیشاتی طبق طلبات قانونگذاری جمهوری تاجیکستان ادامه داده می‌شوند. گفته می‌شود همچنین در این اظهارات یادآور می‌شویم قبلا مقامات وعده داده بودند که پرونده مرگ گلبدین زیوبکوف و دیگر قربانیان ناآرامی‌های اخیر در بدخشان زیر نظر نمایندگان اعتراضگران تحقیق خواهد شد و نتیجه تفتیشات به سهم جامعه رسانیده خواهد شد. بنا به اطلاع رسمی در هفته واخوری حسابات مفصل پروکراتور ولایت درباره پیشبرد حرکت‌های تفتیشاتی وابسته به عمل‌های جنایتی و غیر قانونی صادر شده در جریان حادثه‌های 25 و 28 نوامبر سال جاری، تشخیصات انجام یافته سعودی، همکاری‌های بین اعضای گروه تفتیشاتی و نمایندگان جامعه شهروندی شنیده شده. سپس رمضان رحیمزاده و سیمومین یتیموف به نمایندگان جامعه شهروندی و ساکنان شهر خاروغ برای کمکشان برای به اعتدال آوردن وضعیت اظهار سپاس نموده اندیشه و پیشنهادهای خود را در مسائل وابسته به تأمین ولایت قانون، راه‌های قانونی حل مشکلات جای داشته اظهار داشتند. بنا به بیانیه پروکراتور ولایت از جانب نمایندگان جامعه شهروندی، حقوق شناسان خالق نظرف منوچهر و مبارک شایان مظفر برآمد کرده اوید به رفت کارهای تفتیشاتی قناعتمندی خود را بیان نمودند و همزمان به بعضی سوالهای داده خود از اشتراکچیان و گروه تفتیشاتی پاسخ گرفتند. این در حالی است که پامیر دیلی نیوز، یک پایگاه خبری که رویدادهای ولایت مختار کوهستان بدخشان را پیگیری میکند، روز 14 دکامبر با تکیه به منابعش در خاروغ خبر داد که مذاکرات نمایندگان تظاهرگران با مقامات قدرتی عملاً دچار بنبست شده است. بنا به اطلاع منبع نشریه روز 13 دکامبر ملاقات نمایندگان کمیسیون مشترک تحقیق مرگ گلبدین زیوبکوف با رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان سیمومین یتیموف دایر شده است، ولی در این ملاقات طرفها به توافق رسیدن نتوانستند. در نتیجه بنا به معلومات منابع پامیر دیلی نیوز روز 14 دکامبر نمایندگان جامعه شهروندی که در کمیسیون مشترک تحقیق مرگ گلبدین زیوبکوف کار میکنند رسما از همکاری با وزارت کارهای داخله و کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان دست کشیدند. آنها گفتند که از این به بعد فقط با پروکراتور کار میکنند. گروه 44 یا کمیسیون 44 در پایان ماه نوامبر از جانب اعتراضگران خاروغ برای مذاکرات با مقامات تشکیل شده بود. اعتراضهایی که در خاروغ 25 نوامبر سر شده 3 کشته و 16 زخمی از طرف ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان و 12 زخمی از بین کارمندان مقامات قدرتی باقی گذاشت. روز 28 نوامبر در پی چند طلب اعتراضگران را قبول کردن مقامات به انجام رسید. مقامات از جمله راضی شدند که قضیه مرگ زیوبکوف را همراه با نمایندگان جامعه شهروندی تحقیق کرده یگان نفر را برای اشتراک در اعتراضها به جوابگری نکشند و علاقه موبیلی و اینترنت را در خاروغ و اطراف آن برقرار کنند. اما با گذشت بیش از 2 هفته تا حال هیچ کدام از این وعده ها اجرا نشده است. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. تاتیانا دیمیتریوا، نماینده بخش مهاجرت پلیس شهر مسکو، در یک نشست بخشیده به روز جهانی مهاجران گفت حدود 400 مهاجر را برای اشتراک در زناشویی‌ها و قانونشکنی‌های دیگر در مسکو برای 40 سال از حق ورود به قلمرو روسیه محروم کردند. این مربوط به رفتار نامناسب مهاجران بود. زناشویی‌ها و دیگر چاره‌بینی‌های غیر قانونی تنها در مسکو نسبت به تقریباً 400 نفر برای اشتراک در چنین چاره‌بینی‌ها
чораҳои маъмурӣ андешида шуданд. онҳоро ихроҷ карда барои 40 сол аз ҳаққи воруд ба русия маҳрум карданд. амалан онҳо дигар ҳеҷ гоҳ ба русия омада наметавонанд. нақли қавл кардааст хабаргузории тасс аз суханронии дмитриева. вазорати корҳои дохилаи русия тобистони соли ҷорӣ дар пайи як силсила занозаниҳои гурӯҳӣ байни муҳоҷирон дар минтақаҳои гуногуни ин кишвар ҳушдор дод, ки мин баъд муҳоҷиронро барои дағалона вайрон кардани тартиботи ҷамъиятӣ аз ҷумла барои иштирок дар занозаниҳо беҳрамона аз русия ихроҷ хоҳанд кард. танҳо баъди занозании моҳи июл байни зодагони қирғизистон ва тоҷикистон дар назди истгоҳи метрои кузминки дар Москав наздики 100 муҳоҷирро ихроҷ карданд. беш аз 70 нафари онҳо аз қирғизистон буданд. татьяна дмитриева дар нишасти бахшида ба рӯзи муҳоҷирон ҳамчунин хабар дод, ки дар ҳоли ҳозир дар шаҳри Москав 1 миллион 33 ҳазор муҳоҷир кору зиндагӣ мекунад. ин назар ба соли гузашта 30% бештар, вале дар муқоиса бо 3 ё 4 соли пеш хеле камтар аст. хонум дмитриева афзуд, ки 82% муҳоҷирон барои мардикорӣ ба Москва меоянд. ба гуфтаи ӯ нерӯи корӣ ба пойтахти Русия асосан аз Ӯзбекистон, Тоҷикистон ва Қирғизистон меоянд. дар умум дар 9 моҳи аввали соли 2021 дар Русия 9.2 миллион нафар худро дар идораҳои муҳоҷират сабти ном карданд. як сол пеш шумораи онҳо 7.5 миллион нафар, яъне 20% камтар будааст. бино ба омори вазорати корҳои дохилаи Русия дар 9 моҳи соли 2021 дар ин кишвар ба муҳоҷирони корӣ 1.6 миллион патент фурӯхтанд. ин назар ба як соли пеш 2 маротиба бештар аст. муҷибахон ҷавҳарӣ, собиқ ректори филиали донишгоҳи технологияи Тоҷикистон дар шаҳри Исфара ба ҷои Идигул Қосимзода, ки 22 июли соли ҷорӣ аз бемории коронавирус вафтид, вакили нави маҷлиси намояндагон, маҷлиси поёнии парлумони Тоҷикистон аз ҳизби ҳокими халқии демократӣ интихоб шудааст. муҷибахон ҷавҳарӣ рӯзи 15 декабр дар байни кадрҳои нафтаини буд, ки президент Эмомалӣ Раҳмон ба ҳузури хеш пазируфта буд. номи муҷибахон ҷавҳарӣ дар рӯйхати ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар интихоботи моҳи марти соли 2020 таҳти рақами 15 гузошта шуда буд, вале дар интихобот аз ин ҳизб танҳо 13 нафари аввал ба парлумон роҳ ёфтанд. муҷибахон ҷавҳарӣ 27 июли соли 1971 дар деҳаи Чоркӯ дар канори шаҳри Исфара дар хонаводаи Одилҷон Ҷавҳаров ба дунё омадааст. падари ӯ омӯзгори фанни математика ва хабарнигори фаъоли ҷамъиятӣ буд, ки дар рӯзномаи Исфара ва матбуоти ҷумҳуриявӣ дар бораи навгариҳои Чоркӯ хабару мақолаҳо менавишт. муҷибахон ҷавҳарӣ соли 1989 мактаби рақами 27ро дар зодгоҳаш Чоркӯ ба поён оварда, соли 1994 риштаи рӯзноманигории Донишгоҳи миллии Тоҷикистонро хатм кардааст. бар асоси тарҷумаи ҳоли расмияш ӯ бо забонҳои русиву англисӣ озодона ва ба забони арабӣ тавассути луғат балад будааст. муҷибахон ҷавҳарӣ аз соли 1993 то 2005 дар мактаби рақами 27 ҷамоати Чоркӯ аз фанни забон ва адабиёти тоҷик дарс дода, соли 2005 мудири ин мактаб ва соли 2010 сардори бахши маорифи Исфара таъин шуд. хонум ҷавҳарӣ баъдан чанд сол ректори филиали донишгоҳи технологияи Тоҷикистон дар шаҳри Исфара ва ахиран мудири бахши фаранги шаҳрдории Исфара буд. ӯ моҳи январи соли 2020 дар донишгоҳи омӯзгурии Душанбе рисолаи илмиашро дар мавзӯи достони Юсуф ва Зулайхои ховарии Шерӯзӣ ва муқоисаи он бо достони ҳамноми Абдураҳмони Ҷомӣ ҳимоят кард. муҷибахон ҷавҳарӣ муаллифи китобҳои Раҳнамои тарбия, Зани даруни чашма ва мураттиби китоби диншиносӣ аст. рӯзи 15 декабри соли 2021 дар ҷаласаи 16 кумитаи байниҳукуматӣ оид ба ҳифзи мероси фарҳанги ғайримоддӣ, ки бо иштироки намояндагони кишварҳои узви ЮНЕСКО дар шаҳри Парижи ҷумҳурии Фаронса тариқи маҷозӣ баргузор гардид, масъалаи ворид намудани унсурҳои мероси фарҳангии ғайримоддӣ, ки кишварҳои узви ЮНЕСКО ба феҳристи мероси башарият пешниҳод намуданд, баррасӣ гардид. номинатсияҳои ҷавобгӯ ба талаботи конвенсия оид ба ҳифзи мероси фарҳангии ғайримоддӣ аз ҷониби кумита расман ба феҳрист ворид гардид. вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон хабар дод, ки дар ин ҷаласа мусиқии миллии тоҷикӣ фалак низ ба феҳристи мероси фарҳангии ғайримоддии башарият пазируфта шуд. раиси кумитаи байни ҳукуматӣ оид ба ҳифзи мероси фарҳангии ғайримоддии ЮНЕСКО, котиби масъули Шри-Ланка оид ба корҳои ЮНЕСКО Пунҷи Ниламин Мегасват ворид гардидани номинатсияи фалак ба феҳристи мероси фарҳангии ғайримоддии башариятро расман эълон намуд. қобили қайд аст, ки
پیشنهاد نامیناسیای مذکور از جانب جمهوری تاجیکستان از روی 5 شرط و طلباتی که در کنونسیون عاید به حفظ میراث فرهنگ غیر مادی یونسکو قید شده است قبول گردید. گفته می شود در اطلاعیه رسمی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفت که این اقدام جهت حفظ و عمومی نمودن میراث نیوگان، معرفی هنرهای مردمی و فرهنگ غنی و قدیمی مردم تاجیک در عرصه بین المللی یکی از دستاوردهای مهم به حساب می رود. تاجیکستان قبلا توانست آش پلو، محبوبترین غذای خلقهای آسیای مرکزی و چکن، هنر گلدوزی ملی را به فهرست میراث فرهنگی غیر مادی یونسکو شامل کند. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه‌های ناخوش روز. شام 14 دکبر در 2 صدمه در ناحیه خراسان و شهر ترسونزاده 3 نفر جان باختند، 4 نفر دیگر جراحت برداشتند. 14 دکبر سال 2021 تخمیناً ساعت 17:45 دقیقه راننده автомашини تمغه مرسدس سپرینتر علیف حسن صدرالدینویچ سال تولدش 1994 ساکن ناحیه جیهون هنگام حرکت در حدود ناحیه خراسان از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به автомашини بارکش تمغه کماز که تحت اداره راننده باباخانوف مرادخان بازارقلویچ سال تولدش 1976 ساکن ناحیه دنقره قرار داشت برخورد است. در نتیجه راننده автомашини تمغه مرسدس سپرینتر علیف و مسافرانش اختموف وارشجان عبداللهویچ سال تولدش 2018 ساکن ناحیه جامی، سفرخانوف سعیده عبادونا سال تولدش 1995 ساکن همانجا جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. همزمان 14 دکبر سال 2021 تخمیناً ساعت 18:40 دقیقه راننده автомашини تمغه کیا پیراموف امید خدای نظرویچ سال تولدش 1982 ساکن شهر ترسونزاده هنگام حرکت در حدود شهر مذکور قاعده های حرکت را رعایت نکرده به автомашини تمغه مرسدس تحت اداره راننده ابیروف خیرالدین حمیدویچ سال تولدش 1990 ساکن ناحیه واسع برخورد است. در نتیجه راننده автомашини تمغه کیا پیراموف و مسافرش محیدینوف عبدالرحمن سال تولدش 1998 ساکن شهر ترسونزاده جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیدند. راننده автомашини تمغه مرسدس ابیروف و مسافرش پیرمقلوف جمشید سال تولدش 1990 ساکن ناحیه رودکی جراحت گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. وابسته به حالت مذکور تحقیقات ادامه دارد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مردان 52 35 و 30 ساله ساکنان شهر ترسونزاده همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر شدند. نامبردگان شب 8 سپتامبر سال 2021 تخمیناً ساعت 2:30 دقیقه با راه پنهانی از داخل انبارخانه واقع در شهر مذکور 4 عدد تجهیزات استحصالی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرری رسانیده شده 40584 سومنی را تشکیل می‌دهد. باید به حالت مذکور تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.